udinko kile maendeleo Kabete kaunti ya Meru mtua netite bwega na mtua netite bubuwe ikalingana na antu aro tukwani mwaka thai nontu oranda kwira ni MCA kwa no support mama na kwe mantu akuendelea na ngwe kwichi kuendelea kuruta ndene mbe wand although mutethia atetekaniria uni but personally no mbue ngwene kuruta ntimbonete eriti arambumite mutethia me arenda mbariri nya na arafu ini mutethia untika ndi MCA mbe but nkona gantu gakiendelea arande ngwetekia inya na unangi ukuendelea uikwa na kithia mutethia no kwenda kumenya bura knowledge no buthitie maybe kabete bakaraniria ake ya mwite awe yauwe bura kugwithia mbeo ntu ntikwenda mwariria lakini ndiariria atiri arande uni nkona kayila karaga twiro nchumbura muno kana twiro nchumbura igakubwithwa no ikwa so as we speak kiwandie kwante kona mantu athoki lakini weta nara nangi no ikwa antu iba kutheta no ikwa kwe ma MCA yarari ki senete yo iba kinyire akiwa mama ateko ike maendeleo kwao utubura nkawatire uniki yako maoni yako ende MCA ngwewe presentation represent antu bara bamuchalite oversight na legislation so okethira antu bara ibaretire bona antu bara representite no ikwa eta iliona batikurutirwa ngwe ira bamutumite aritirwa abaritirwa na MCA kwe this another narrative ya one admin no abati wikiria ngavana maoni yantu bakaritangwe ngavana BMC yes ari lakini dhai okethira oteke mama mama mostly wake na one admin lakini kankwando kwira na ma one admin no ikiria mama na mama no ari kubwithia na atemu pressure at the end of the day gavana inyate kwithira ati one admin atethuri gavana no mnene one admin so utumba wita pressure mnene oku bwithio no at the end of the day akuri atiri kantu bara ba pressure na tibo bakwete ngwini kwete ngwe no ikwa lakini ukethira MCA no pressure na wita no ete pressure mama mwira atiri antu baba ndurire babirire atiri utio babuthirio no ikwa na ini bakorio ntu ini babere ngwe so au kidogo nkona kwina thina nanga mama etikanire na MCA baritangwire ryo bamuretere yaraba antu bakwenda kubithirwa nwete atekeleze na ke yakuwa mea aswis dai aturi dai Meru County gutikumakania kithia no muringirite kura kana ta muringirite twinde twibangavana ni mama mutethia ni mama mutethia kuri na ndonete MCA kinya mawira MCA o mitungu ba anaumite na ntu no moigi ugikia mswanda la kuruta gavana kabira mongasa kitini lakini nacho kidogo wako watana na gavana no ntwarithiro na MCA wa mitungu ona ikinya 27 antu wa mitungu akamuria ri igwira ambito akuthurimbio tona bathite interetwa rutero gavana na tombo kwaria ki MCA babangi batakuwatana na gavana kena mendera mathi interese wake ibo ya kabete na Meru batuthikirite nyanda kaira chiyo chenda kyangu kwa makutano babira bakukeje sana kigere chama ni mtu maana sana kambuge kila kilio kabete MCAs bara bateke gavana we karugono eta wakayugo ntije nawe tuta kasungura ikayugo na mbiti chera na tukaurage bamami mbiti leta era oraina murume agiragiri gacungura gakunorako mbitie kaoria na gachenga hizo ni mbia kakaetire kaithaina another place so inkwenda kure MCAs petu ba Meru County 69 of them please kwira wakabete na imbu aringe nyetha mona namula kiawe kwira watiri ya kuria gwathikira muchiario moyo kuru ntu no arua mukuru atirua kareta ukurara buntega lakini ukathithia connection ino na gwithere inyi iria wikira ndirisha no ukaria
sawa sawa kabete nenda kwire MCAs betu na mtu athurwe naye heshima gavana tika no mbere we have many of them kuna Munya kuna Kiraitu na mtu natumaira system ikie kuitangu ikabete so ndenda kuwa na kira Meru atiri antagete kamire getu FM na nchokere ntetoi mbuge bara bena ugombi na gavana please ibareke na gavana aitengu gekie arukia gitaruru ine tukamenya kwarukia tutimwakanya kairi lakini kuchochea mambo na nkachogera mawira karia nkatho muno uinto murumira nuchu no ndo naitete ngugira kumenya 2027 achoka ngiraundi ine kabete na ni ondo tukurwa Meru ukethira babu utwa kwenda compete ungi ikareta thina so gavana bila nkuwa ni kabete uti mtu ate weaknesses tutemia kwithira tu genius in manto yonde kinya mwendo kungenta wina weakness yeku mutethie na weakness kabete negie mutharanja wenegie so ende kira kirio kabete ibyo ndo Murungu ombere muntu njara chiena ndafasi kinde jitonya na supportana lakini MCAs baraba kaenda kureta manto yongo kwende benenya ito itemized budget na ende kure kabete Mumeru wire atiri ndakumena njuma ndakwenda ukubata na mwenda kamutethia ke gwitha bwino thunwe ukwibwe ya approach buthira uthubura buthira kanda uti ucore bura tala kuya buri uthu aigite kibutikira yage thaithite chuma na nde ore wogwete butikaniria kuringo gakua so kira nkwenda kwira MCAs ibareke pretenders no ndo wai pretend 2027 watu ithira na itu tukumaki kigerio gavana atwira atiri boni ndaretere maendeleo MCA no atangwa taira ukuwata na ingu tikiba kungenti nyanto bangombe mwini ndonire MCA mama mathima kathima makoteta makiwa atiri makatema kwa gavana ya wako muche kamburia no kanjia kumburia no na wodini yakwa no kweli kana propaganda no tda gavana dite kuleta maendeleo ta wodini itu ya mbeo ukethira original atiri on example kabete mbere nguchokeria kiu ambere mutethia na bahati kumenya ngwichi MCA ni liko na chokeri ringi MCA ngwe wa representation achalira ya ku represent kukali antu no iko boya ile oversight ya ku oversight mbia cha county na maendeleo yale ya kubuithwa tuwe kaila ya kara original atubithairia ara katalili mbia nona ai lione jireure iko nikubalia hiyo unaona legislation andike sheria cha kungovern na chio karianto bawe so rira MCA babuithia itemized budget utima kosa bena yo they are playing their role ingwe governor noe nonto bakabuithia itemized budget kuma kemanto yara bageta bero ima ni baraba bachalite so kethia ya bungo kwira batu turare athine kayila kau tukera original tubithirie kayila gaiku utembera gavana no kire ya twinjire kithima were azingo kwira auto kwenda kugwithua iswamperia so already we have water what we don't have injire wetira so antu ibete bawe braba kwenda kubithirwa MCA ibe bekire ibe baloketi mbia ibe yebawe gavana bamunenkere ndakwire ngoe gavana CEO no akarite mbia cha county na no anambia kunende bamwire kembiro na kairo thirikari nene bilioni 20 no igwa kai bilioni 5 ke bilioni 5 ire tokwa ubithio na aya ingi itiarere ya antu bana baba kutangwe ureku no umeambia chetu ikubangirwa boya ibantu bara MCA bakubwithia mantu yawi yangi ya kabete bro kuwa siasa gavana imuto no eye ukare akuya ni akiewe wethira we na kona ni njira abati utumira auwe butikona tutinenya muntu enua kou tutikuritaniria nwengwe lakini no MCA ora na bahati kwe yake rantu atiri untiga tutikuritaniria gavana ngwe ti lazima muandame kana muthiate yete nturene neye
agwithie mantu yaranda mwiririo antu bako bakwenda Kuthithiria. simple Okwaria muno ndi na okwaria point mwenda. Kida we ndigo nginda kulingangira mpendo mbo kulingangira nyacha maulu na njara. Okwaria na Meru Meru aikwa. Point number 1 kira nkobete kwenda we insist na Meru aikwa. Na nchokerera mwenda kena thine wikwa. Listening skill. Ndiri watirira Meru aikakwa. Muntu aithe na opportunity. Amitumire. Sasawa? Kwa hivyo mantu yako presentation ikurugamira gitengo gicigo mbunge kira wina kio kawadi tio makabete na leo ko present iko yuke into fulani ya for example ingo present thimu hii kabete kanda yuke thimu hii ndaikia tio ma nindi ro kumira ngo gavana no tumia the most budget ira kabete ndo mite inya escape horizon no tuvuti kuanda ni gavana no mea okay akuzema para bamikurukagia bari na temper yenda temper upanish gavana ndo akurega o no athido so ndikia kwenda kure MCAs Meru kaunti nito koni Meru kaunti agena thina na hizo ni mwaga betenda agurira atiri Mumeru bebira bila Mumeru wira atiri yango eta bilia no ntunia nguriti Mumeru wira atiri kabete okay ya kuithira mutonyo kwa bakiruya ukarego bakanania mundu nuri kwau iwo ta bakanania sawa sawa na ndiye MCAs na governor ibakurwa na ndi no ntu batu turi Meru batu ground ine itu kwenda bakanania 2027 ibendelee kurwa tuibakanania permanently mtu agiana mwenda ndo amechema monge tutonge monge kabete monge oni tena kuyevo kugana na randa thikirite deputy chief sendike yake aria na getere ma MCA bamwe akiwa baroko na bauchoka ke mama ni interest chio ba witongi bamwe akaua bamwe ibe ya watendra chio supply what nini no kona au bamwe ni interest chio iba choke tiari ku so oni brand kwenda kwa ni atiri ukethira mama akareterwa mantu yara antuba muthara wandi bau ababithirwe ete ababithirie kutina haya bethe beno chore na MCA uchore buimbi witongi bila bien haya ni atiri MCA nete babwithie public participation no wikwa mama na sio njira ana sio agriculture or lands and water view antu barabe bau atiri kithia batuirwe tukwenda wikirwa sio ore nane kerwe budget yero ere turenda ithima bia no na ndene muthara wandi aya turenda njira no na ndene muthara wandi turenda anturi iba supply na mbeuri au na bia ti bia irio to bonekera ti si altane kero bia ke budget awekero kila kitu akonekero imbi bia tumara mo weta wikiria to maendeleo ground in Nopona so te lazima MCA bawatanire na gavana mtethia MCA naritengo wewe gavana naritengo wewe kithei mama naritengwira chalili ni antukurita akariambia chanto na if anything inya gutethira kwena tumichamano turato bitha kwa sijui aigwa today baweta waya otirima na gavana ngabakurirwa nini no ti uthubu kethira burio oni bila bina yari kanchali ni antuba obabwithire nkubera atire mantu yara bombirire atire imbikire gavana abubwithire ti ya yonde na abubwithiri no ikwa kumau atabu bithiria bona na nkwe yake oversight ro yakwa ndabura onde tenda ngavana nabo bithirie kwao na nje bwa 2 million amebipu na solar system na choke ke rato ro ikinye budget yo onde bicho onde ndachitala chipati utumirate 7 million lakini anto bataginye thiroro na ile chitumirekete gavana natwire netia muikwa that is what we call oversight kokuma au kako uchore bungi tukwenda gavana thirana buna na MC bwambi ibwambi wo kwenda uchore ore ndabwita nandi mwenda no ntumiro na ikwa bukua kwe mwandiki omwe kwe wendegere tawa chanwa chebe aura where there is unity there is success karara kuna ngwataniro kwina kuumbani kana utirikaniria in other ones ira mwendo kwenda tu insist utina impact ye ngwataniro gavana na MCAs
ko tuitanto ne bura gutibati ontira kugethera kwina ingwatani Oh, each and everybody to play their roles ukona gavana elect CEO county na roles cia gavana tiwitike kuria kwandiki representation otino andiki representation otino andiki legislation tebu otino andiki oversight kungu ire MCA na itengo ire cio cia ina gutina ngwataniro ni MCA with the legislation no gutina ngwataniro kana ni MCA with the oversight representation why is there ina okona gutina ngwataniro au twire no ri kwati ngwataniro kabete na muthikiria ogetu MCAs kira kirio omuntu ena interest ciawe na ibumbure in leadership pattern kuna category ili cia interest utegere MCAs baba gwe batikwenda wonka katutumire tati tamu no tumia hire Meru no yo trend uko wada kira kirio na ndenda kwira mu Meru that Meru county mwenda mya kurega uma na uma bukarwamba ngwataniro kinya mujoro ku kabete yure ukaya kwa ngwataniro mwekururo kumura thai mwana for example kabete family re kumya ka tatu mete family kinde manto yabwa family re mwekuro kwa thai ndenda twende ng'ombe ra yeri atuike mwana akandawe no kamwira nto twende ng'ombe yeri aye mwana ukamirwa akunda katu endi nyempembe kilo nyenkunia thate mwana wete akanda miukwenda lakini ali insisting ng'ombe utekona gutiwetaniria at the end of it family ya fail so ndenda kwa bongo na kumanisha ngwataniro mwenda MCA na rose yawe presentation anjilinjizi necho nde ibati ngavana noe yari teke nende no ndu final examiner 2027 igora yakabete taba makira dikira ni wangito wa mitari kina ngideno ntumathaya wita kabete kwanja ukethwe njona mbewandi ingo kedeka isi chairman wa CBO embira atiri embira mwenda munini nareke na siacha nduni mutevi 2027 no shine mbeu no nkondo kura dirika kabete mutongeria terietwa mutongeri yetu ta distinctive characteristics kujo toeta biro utega bilango te kabete biongo me kabete no agwe chief kabete no agwe pastor tekambira lakini kuna distinctive characteristics ila cheki mtu lake mutongeria na hicho to ne gavana ake wakanyande liver lakini onto bawe na interest sio atitotetongerwi mukanini na kantu kali yakire Meru kuri na ntu Meru babedia nyomba cia lichoro na lichoro kuri kana kerekana no muthi katigwa gavana kwa mongazi lichoro imucho by the way actually no mucho no I mean no atiania east ninda riri tende tu kabete no atiania east athamire yembe alivya tu biashara to mungu mu varimaeta akangoroba shewe kabuito no ntwendi na gwithira na decision yake ki gavana akathirite property cia na kabete ankuire no bona ubura sinae thirwa dhuluma kwina dhuluma type ile kwina physical death na property death nerere uru kabete ni property no ntu imagine tala ngorobera ni mwana wetu asolete lakini no ntu no support murengo yongavana akethirwo atongeria betu please ntegete kamera yetu FM lekeni muchetho ya siacha itekweleka Meru county kara ya Somalia lakini ndo bura atiri murungu no wankiario urathe tairankia kawera gavana mwera aria mantume ikarekare mwenda auga lichora kufanya kazi mbaya wakuruza ntutebwa asa gavana Meru mwenda hicho kabete kwe njori chekeni ya niraumire yari rianta ile cia lichoro na yauwe bakwaya na ntuko thate in case antu bara bathiri itendo kira batachumiria 30 njuri antu bakoro njuri bakwelewa babaringa baini so kinyanjori nyenda ngabana atira no me muntu umete kethere na speed cia kwaria sawa no thenga bana kwi point yeru akuru era akaria thangalani mathabu yo ende akiara gyo ingochokeria akuru no njuri ncheke nkatho no ntu bakwaria gintu kia maana ku defend mwana bathenje ngombera bathenje actually ndirategete TV igoro inda kaba baete wani bawe muntu naiturie firile naiturie bare mawituria 30 yetagura ikari kendelea
So ende kinyatha ngavana atira nya tako na tendo mete chiringi ngavana ni kanko meaka beta uninte support amtu kwa byon kona na kimwenda. Namwenda kwa nabo manite no original. So ibyo ntako tetere interest jaka le ate koteka ba ate koteka machege ne kabeto ya wita my friend iro menyangari teta nyabiki lakini mwenda wa interest yake ndo ni kuingua ichi ko michi kwa meta ibyo ntako tetere original ndio ndo vera original balance original number the original wake every linda nguri mutongeri muntu ena capability ya mobilize community towards their goals and objectives. Okay, ya kwito tena you are not qualified to be a leader. No ndori original atena chino no chimwenda no munyiria aimo kikaile bombe kuruma ekuwa aitebua ngimwenda ukunguta mwenda akuwa original aimora nondo enondo igiro kabala kaliate ngambeo na tireke na kwe mwario baba watiri makandi bara itizimpasa ukabete na ndibyo ndua atiri nondo mwenda kuina point bana chiana mu original eti mutethia to ambeu ndawe baba mbeo ri batethete mbeo nambi after all ndia mutethia mbeu thank you mwende video ako andra mutethia rikia untungichete mwambi kakuita na kwamba lakini yake nyangu mutethia mbere kambe kwire kwe mantu ya techa dawa ya siasa bila mbomba kuwa iteko makanya no akaria kana no ariti kana no ariti jairiri ile kibati kona ita wa justice Kyoto yes aki hii mambo ingine ya huyo ndo waria tekona yake make any sense gerento lichoro edra umete muchune edra umete embe edra umete daraka edra nyimwe ko they should get justice. That's true. Tarega nawo ntikora kyoke arikira ndora newe justice you want to ira ingwe waritete kauriti into whether imbika nambi na bati kona aki na ntu baraba bidire tendo kira ibabati to serve their consequences ibabati ntiku kudai kwa miago teteze ntu kutechokia lakini mtura na bati kwa wa justice secondly ntenda kwa rire mantas na iponti ya bika ideoro lakini atena memekie koti twana tatirwara na ibabati kona justice na familia ne bati kumenyeka bura kaendelea tukiaria thainda kuile kuitwana teto fancy ara kuidwara so njera ne bati kona justice ire bwili umaunti ari yangi mutethia kakwira into kimwe beo nene nikumya we ugeta untu no wikakwa ukona atije mutethia tika ichikonde makandi ikwathoni beto uikwa watu tena munda kiorimba uikwa mwarimu montore kwa umete kwawe machegene ukona so wai kwange kuira kale atini kubidwa teku original teku bidde na nange bro uikwa na boya ile no bati kuiritana kwena njira chia national government na kwena njira chia county government dikira kidogo na wana ajenda kila ona wawomba owe mutethia mea ate kumenya ndau ate ndau ndageta kale ate kayila kuma kale ate weta wetu kawika distance ka 2.5 kilometers roughly oiko ngea tanjire kuma wanto anjuri kwena makadha ngali weta kiero mwanko turake bolene itominita no oiko kemegeta that drone is pathetic ito kinkoloki kiyo kya ng'ombe urete oiko jirera ni national government huwa ndo buba kwaria kiba ukiaria ambao yeto achunkuna ukamenya njira bati kubwithwa ni MCA kana ni MP meko na njira chie ile ikabwithwa ni MCA na ni MP na kirekia ukeyombere MCA no abwithwe njira chionde onto MCA atina powers na atina inya ekubwithwa njira nyingi bonge mutethia udon my friend no mangato wari ngokire tawari unaona we yote kumenyenyo already as we speak njira ichi kwa classified again
kenda county tiro chiayo national government ina kira chiayo no ikwa kou omba kwethire nyanjirwe kwariria ni raitire class yetu ikania national government na te UMC yake omegwithio nto MC omenye tika kwembaje tu kwembinya na cyo ira chia MP so ora kinya mutunga chiore bimwe chiore ore nonto we ita mwenda nonto we ita nonto ite dia nayo ntato mwenda ndi mwira atiri kwi mamora atakinya cukuru urebara imwe kamburu nare makandi atakinya cukuru kabete no abati omonia barabara NMCA ne to MC wao nto no mo present ya mwira na andre bateo bera ende mwenda ntato abaria point yake ile atmosphere that means no ndo point yake to kinya ndo abati present anto abera ito ndavolenga barabara iri kwa mamora atakinya cukuru atena ina contact ntato kabete nangi mwenda ndo no ban defend turendo bera atiri kira kiro na ita kithira kithira mutete ne to tete tafadhali ndareka mtu na imwe mwaka shiri ndio natiri itwelete gavana urari gavana wa mbere wa Meru ekiritu min putakatira munya akiwa gachoka kuromba itikia gavana na bwingo bwinde akarigapo kaunta Meru ibubugire kirai min munya atikobwa puro burero mwo anjira nje kwa no peu adongia kiretu murungi na munya thina chokereka na tibuko na munya amba guchoka gavana to twesani kare ndareka chiri turiki achoke kyo kimwenda echoge nondo mwenda inkomutega karubeta kona nteto icha oite kugwama bare buru poro imuntu kamwite ni undecided leader nondo kabete ote miombira uwe umpaka anya bari yetu FM ndauma ndeta station nyingi ndombia kabete ukuwada yes so kitu gotegera first ngavana ari munya tomporo ato insight rato tumugire munya at the end of it atwira munya akuthuka tukira ito noe within no time kire kuthuka ndi mama na no atiro nyonto no tuthanda nyonto so kirangwenda kumaanisha kwa atongire tutete kentura inya thibite kirimene temirimene yibitagia so ndenda kuatiri tukithurana atutegaire muntu na character ciawe na birakuthiria kethire mukabete nonto ndomba kwa kanya nonto inkwenda inya muthikiria ringa no thimo ari no nkono tekanya please athikira wetu tubwendete kabisa tio mai ibora ite kungana lakini ndona mwathani abutharime sana na antu bambeu mbwendete na nkabumenyera bura muntu amenyereria ririko 2027 yo bagwa batewita nguge ini nkabegera na kegeri tebelie nduragu tuwekire mutethi itengu thank you God bless so much mwenda kireito kona munya agatika kama 2027 tenda kwariro mutethi aria nto mutethi aria ya kampuro no ya chalana Meru County mboro ikure mwari Joshua ana bampuro bonde ni antu bakinyithite miaka 18 utika kwira mpuro mba kondisaindi nyamo wana ora mukuru yes kana orarigite so waria rwa mutethia kuya kuanga mpuro ati descendant nganini rutiko make sense na mpuro atira Meru bura bakubwithia Meru babita kiatiri faction ya mutongera ni iko mwenda mutongeri ko mobilize antu no bicha ba mutethia okumwira Nukona Meru machala mutongeria mudikira Meru machala mutongeria kulingana na bura itarekani kankwando kwira 2013 unda supported mtata wa Dr. Kilemi mwili nenda ngirite kure gavana lakini wakariri atiri mutethia untu we told you if you don't know where you come from if you don't know your history you don't know where you come I know we learn through mistake tell and hold on listen to me dikirend 2013 munya be yabe kwata na kiraito kwambe umenye kiraito bateta na iria Dr. Kilemi mwili munya etire na wave ekura chekiraito na kura chiao chiawe chiantuba tigania list ironere na choko na kura chia antu baite kakiraito ntu kiraito na eteka kwa muno ne antu noikwa antu ba kura o ba munya noikwa na ntenda kuwa Kilemi na jindete antu no rika ne wetire koti na mantu ingi ya muno ndu history mantu ya dirire 2017 kiraito akweya
kiraito kulingana na antu bara baelewa kana bara bataichi antu baichi kiraito naritite ngwe South of which naritite ngwe nte kuria lakini antu batenda kumenya atiri South ire isaindire kwiriti ngwe nyainya na nere kwetiriti ngwe nyainya mea otiche mantwa South ya iti igoro na ikuko wetu era wichi odon woni mendi lonkete ndi longambe kera antu betera na wibwire wika kwatiri kiraito ekirite lami mwaka getine mtu unaona bete kiraito wake yari tire antu wira ora unaona so egitare ari okinya ibi yatumira kiraito achinda munya tewa kama muchindire no ntu munya atari tirite ntungwe munya na aritite ngwe lakini kiraito I'm coming to make munya's better unaona antu bamwitikia kulingana na narrative ira yetate yenda kwa kiraito na litangwe no wikwa 2022 ire okinya antu ibare be kubora ni antu bakiraito tekiraito akona antu bakiraito ibare be kuduria antu no ntu bwa mantu yara na lambu ira bare be kuingia ukona kiraito no yau atiri ndachindwa so Meru te mwira ntabwithire hakubwithire bo mwira Meru bauga turendo muchindithia muka ukona utendio kwata ibyo byo tumawona gavana ni mama 2027 listen 2027 antu ibanyonterete utongeria bora bone kuma 2013 mwaka 2017 mark my word temporal banyonterete utongeria kuma 2013 mwaka 2017 urikwa ntikwarire munya nyonto atitumete ana ntikwake yakurwa lakini ibanyonterete utongeria indirect tuire indirect nyabo tuta direct speech na indirect speech turi munyo kuringira kura lakini kira kiriori munyi mwane tukabete tuma ake akuithira no umile na twenderia India I have no regret to which okay mama lakini mama ingona 2020 manga 10 bila break I've no doubt good ndio umaru mkoro kwa atawani kinya na atere chembeo twalitoko komyaka moga temenya na gatiko tugejukuru kage gaikogora ndio na mantu yethira akiendelea karagatiko karagekuria so ngukethia mwekuru ngukethia mami okwa etawagi nicio munini na boko no etawa munini gutika ngito mwendo munini au angi ngukethia antu ba jetu bonde ngukethia arimu baraba bichie ndi achore baingi barimu ntikethia omwe na nchoke ngethia antu banture kale ati bonde antu bakanise kale ati Methodist kaene arambita Catholic na antu bambe bonde mbere atongeri barato chalete bai kato bae time baritire antu ngwe urakare mogurita ngwe 2027 nekinya no peu basi dire bora basi second chire ndio mimi mapasa basi pere kashoki nkavo ki management yetu FM antu boto akanja una mwenda nyetha tuwekethana ibura chimba chio mwito na yumoya chirumanaira ire kombo ya gonja mutiro na ndi no maimbere bulu nyani mwenda ndi mukuru tiko we otumagio mukuru wenda nyandi mukuru ndi na twana twili Maxwell Munene na Favor Nkava na mwagura ta kweta wa Doris Esther Doris Esther na ukibulina kwa nyankarito nkagida assistant chief senior assistant chief karito chief by the way naita warukunga Chafet so ndi mwenda propaganda hiyo kuwa none on the point anyway kama kuigwe ga Meru I really salute you ni mutongeria urathe taira wanyonge even though challenge ileo nkaomba na nyenda mama na igirwa karibare I'm ready for that na mwenda mwathani mutharime sana kabeta nongethere mukuru mwithe muri ngukarea angaria no kidogo ni kamera thank you God bless you so much na wantu bwe itaru kabeta itura murungu ibwega na umenye ito anjirire na tutaura na ngaiwa lakini ndi bitirante second link choke father na murungu aturombe mwathani tugucokera nkatho na tubakagita gakiga kawa twa kuma Meru kuya Nairobi tikwenda wetu tinyetu indi mwathani garamite njare ku mwathani turomba twitite kwathukana mwathani
twaromba other programming mwathani bitharime miukirie ibwaga no tugoinye ku ndi mwathani ndi mwana umwithi mbirigirite mwathani kwithira ndina uguni ndene ya community campaign kambumbithie kaeka beteinya kae Dr. Frank Kinya na mwathani tacemania ringi tu na inya twagucokeria nkatho na kunene yene yiturethera mutana na kiundu mutheru twaromba na gucokia nkatho.